Egunon guztioi, azken txanpan gaude, hauteskunde kanpaina hau ixtear, eta hemen daukagu munduko lantalderik onena, eta gainera munduko hiririk onenean kokatuta, ondo kokatuta. Gaur egun bikaina atera zaigu, eguzkia, eta eguzki honekin hiri honek duen edertasun guztia eta dituen kolore guztiak ateratzen dira. Naiz eta batzuek sinistu arazi nahi diguten txuribeltzezko hiria dela, ez. Hiri ederra daukagu, hiri bikaina daukagu, etorkizun oparoa duen hiria, eta asko daukagu jokoan datorren igandean. Hori horrela izaten jarraitu dezala, edo txuribeltzeko hiri batera atzera buelta egitea. Hori da, igande honetan Donostiak jokatzen duena, hauteskunde hauetan jokoan dagoena, eta horregaitik inoiz baino garrantzitsuagoa da joatea. Bozkatzera joatea. Hiriak aurrera egin dezan bozkatzera joatea. Denak mugitzea eta hiri honen etorkizuna erabakitzea. Estamos ya al final de una intensa campaña electoral, nos quedan ya las últimas horas y luce el sol. Un sol que pone de manifiesto la belleza de esta ciudad, pero no solamente la belleza de esta ciudad, sino la prosperidad y el futuro ilusionante que tiene esta ciudad. Una ciudad que quiere avanzar y que tiene que avanzar sin miedo hacia su futuro y no retroceder hacia un pasado en blanco y negro, que es el que hemos conocido. Y eso es precisamente lo que este próximo domingo los donostiarras y las donostiarras tenemos que elegir. Y hay que elegirlo votando, yendo a votar. Es importante ir a votar, porque no votar también es elegir. Y es elegir tal vez lo que a uno no le gusta. Y no vale arrepentirse después, el lunes, de que haya sucedido algo que no nos gusta. La única manera de que esta ciudad avance, de que continúe trabajando por un futuro próspero, es yendo a votar y optando por el Partido Nacionalista Vasco, que es el motor de esta ciudad y de este territorio. Beraz, datorren igandean, astindu nekeak, astindu perezak, irten kalera eta bozkatzera. Gora, Euskadi askatuta! Hemen ez dago ez neke eta ez perezarik, sekulako indarra daukagu, talderik onena daukagulako eta sinisten degulako eskuartean daukagun proiektuan, urte eta urteetan eta hamarkadaz hamarkada egindako lanean gure herri hau aurrera ateratzeko izan ditugun zailtasun guztiak kontuan hartuta. Bueno, eta igandean botoa emateko momentua iritsi da, eta jendeari zerbait esan behar banilo izango litzateke Gipuzkoak oinarri sendoak dituela. Gipuzkoa lurralde aurreratua dela. Eta hori horrela izan da, beharrezkoa dugu etorkizunean ere horrela jarraitzea, eta horretarako behar ditugu erakunde sendoak, behar ditugu enpresa sendoak, behar dugu gizarte antolatu sendoa, eta behar ditugu herritar konprometituak. Eta konpromisoa da bozka ematea. Benetan garrantzi handia du momentu honetan bozka emate horrek. Enekok zioen bezala, ez dalako gauza bera, EH Bilduri botoa eman edo Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa ematea. Eta lehendakariak askotan esan duen bezala, ez da gauza bera botoa eman edo botorik ez ematea. Zergatik eta Gipuzkoan argi dago, botorik ez emateak EH Bildu jartzen du Gipuzkoako Foru Aldundiaren atarian. Eta danok ezagutzen dugu elkar eta danok dakigu zein den Eusko Alderdi Jeltzalearen ibilbidea eta zein den EH Bildurena. Eta enekok zioen, hemen leku zoragarri baten gaudela, eta alaxe da, eta ondarra bitar batek esaten dizu hori, leku zoragarria da hau, eta argazkiaren figura erabili nahi nuke. Ze EH Bilduk argazkia hartzen duenean Gipuzkoarena, lehenengo egiten duena da, Moztu egiten du argazki hori, ze ez du inondik inora ere nahi. Herritarrek gogoan izatea aurretik zer egin duten, inondik inora ez ditu paseatzera atera Martin Garitano eta bere diputatuak, badakitelako zertzen lortu zutena, eta izan zen hain justu herritar guztik beren kontra jartzea. Kokotiaino bukatu zuelako Gipuzkoak beraietaz, enfrentamendua bilatu zutelako herritarrekin, enfrentamendua enpresa munduarekin eta enfrentamendua gizarte antolatuarekin. Baina hori gutxi ez, eta aldi berean Photoshopa jartzen diote justo
gaur egun beraien irudiari. Eta diruditenak baino, edo diranak baino, askoz ere ederragoak azaltzen dira. Danak txuriz jantzita, ni gaur bezala, baina nerea naturala da eta autentikoa da. Danak txuriz jantzita, uxo txuria izango balira bezala. Baina gainontzeko guztioi, Mordorren filtroa aplikatzen digute. Eta hori ez da bidea, eta hori ez da justua. Zehain justu, argazki hau egunero edo egun honetan ezagutzen duguna errealitatearena da oso bestelakoa. Leheno esaten nuen bezala, Gipuzkoa lurralde aurreratua da. Eta hori horrela da, gizarteak berak, erakundeek, enpresa, gizarte antolatuak eta herritarrek sekulako ahalegin kolektiboa egin dugulako gure herria aurrera ateratzeko. Eta ahalegin kolektibo horri egiten diote kalte desitxuratzen dutenean gure lurraldearen eta gure herriaren egoera. Igandean, konpromisoa eskatzen diet Gipuzkoar guztiei. Gipuzkoak aurrera begira jarraitu dezan. Inundik inora ez, atzera. Horixe da eskatzen dizuena dedana. Botoa Eusko Alderdi Jeltzaleari. Zuen konpromisoa beharrezkoa daukagu. Gora Eusko Alderdi Jeltzalea. El domingo nos toca votar. Guipúzcoa es un territorio con bases sólidas, pero es un territorio que quiere seguir creciendo. Si queremos crecer, necesitamos de instituciones sólidas, necesitamos de un tejido empresarial sólido, necesitamos unos agentes sociales sólidos y necesitamos el compromiso también de la ciudadanía. Por eso pedimos que ejerzan su derecho a voto. Necesitamos su compromiso para que Guipúzcoa pueda seguir mirando al futuro, para que de ninguna manera retroceda mediante la abstención. Si nos abstenemos, si no vamos a votar, situamos a EH Bildu a las puertas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y eso sería retroceder. Voto a beraz Eusko Alderdi Jeltzaleari. Voto, por tanto, al Partido Nacionalista Vasco. Guztiok aurrera batera. Egun hon eta eskerrik asko bertarateagatik. Aurrera batera. Horrela hasi genuen aurtengo kanpaina eta mezu berarekin bukatzen dugu. Aurrera batera. Euskadik aurrera egin du. Aurrera egin du arrazoi batengatik. Erakundeen arteko lankidetza oinarritutako kudeaketa eredu bat dugulako. Udalak, foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza denak batera, denak elkarlanean. Guztiek eredu bera, lidergo bera eta pertsonak erdigunean jartzen dituen estrategia konpartitzen dute. Garantia, eskaini eta emaitza positiboak ematen ari den eredua. Gure konpromisoa da, segurtasunean oinarritutako eredu eraginkor honi jarraipena ematea. Aurrera egin dugu eta aurrera egiten jarraitu behar dugu. Euskal autogobernua, ongizatea eta bizikalitatea ez daude berez bermatuta. Aurrera egiten jarraitzeko konpromisoa eta ilusioa dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleari konfiantza ematen jarraitzea eskatzen diogu gizarteari. Pertsona guztien ongizatea eta bizikalitatea hobetzen jarraitzeko segurtasuna eskaintzen dugu. Udalak, foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza denak lidergo beraren pean. Eredu hau, elkarlan hau, oraingo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko bermerik onena da. Kanpaina kezkagarri batetan sartuta gaude. Kezkagarria da, etorkizunean politika gauzatzeak izango dituen ondorioengatik. Kezkagarria da, Euskadik beharrezkoa duen egonkortasun instituzionalerako. Kezkagarria da izan ere, beste leku batzuetan botoak erosten diren kasuez gain, Euskadiko udal eta foru hauteskundei dagokien eskumen esparrua ez ezagutzeaz gain, gezurrean eta errespetu faltan oinarritutako era guztietako protestak eta manifestazioak jasaten ari garelako. Protesta hauek
Euskadiko esparru politikotik aspalditik artikulatzen ari direla ikusten ari gara. Eredu baten isla dira. Horren aurrean, Eusko Alderdi Jeltzaleak hobekuntzaren beharraren aitortzan oinarritutako kanpaina egin du. Proposamen errealistekin eta orain arteko eta orainarekiko eta etorkizunarekiko konpromisoarekin. Errespetuan, elkarrizketan, akordioan eta printzipio etikoetan oinarritutako kanpaina gobernantza kolaboratiboaren bidez gizarte bezala aurrera egiteko. Egonkortasun soziala, ekonomikoa, politikoa eta instituzionala beharrezkoa da. Funtsezkoa da, erakunde guztiek elkar ulertzea eta elkarlanean aritzea. Udalek, foru aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak. Guztiok jasan dugun pandemiaren ondoren, ulertzekoa da gizarte bezala ondo ez emozionala izatea. Baita guk geuk egin ditugun hutsegite propioengatik ere. Horretara zuzentzen zaizkigun protesta eta eskakizunak ulertzen ditugu. Horiei erantzuna emateko gai gara eta gizarteak hori egiteko eskatzen digu. Zertarako bozkatu pentsatu dezake norbaitek. Total, Eusko Alderdi Jeltzaleak irabaziko du eta. Hori ez da horrela. Botoa emateko deialdi argia luzatzen diot gizarteari. Zenbaitek zigor botoan pentsatu dezakete. Zigor botoek gizartearen onurarako diren proposamenaren gainean zuzeneko eragin negatiboa izango dute. Botoa emateari usteak ondorioak izango ditu. Gure eredu ekonomiko, sozial eta instituzionala da jokoan dagoena. Egonkortasuna, zorroztasuna, erakundeen arteko lankidetza, etorkizunara begiratzea eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eskaintzen duen etengabeko hobekuntza daude jokoan. Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa eskatzen diot igande honetan. Aurrera batera, denok aurrera egitea da. Aurrera batera, zure botoarekin aurrera egitea da. Iniciamos la campaña con el mensaje Aurrera batera. Hoy, último día, lo reiteramos. Aurrera batera. Euskadi ha avanzado con un modelo de gestión basado en la colaboración entre las instituciones, ayuntamientos, diputaciones forales y gobierno vasco, sumando fuerzas, trabajando de manera conjunta. Todas y todos con un mismo modelo, un mismo liderazgo y una estrategia clara y definida. Hemos avanzado y tenemos que seguir avanzando. El autogobierno vasco, el bienestar y la calidad de vida no están garantizados per se. Tenemos el compromiso y la ilusión de seguir avanzando. Pedimos la confianza al Partido Nacionalista Vasco. Ofrecemos la seguridad de seguir mejorando el bienestar y la calidad de vida de todas las personas, de cada persona. Hemos asistido a una campaña preocupante. Preocupante por las consecuencias para el ejercicio futuro de la política entendida en sus fines más nobles. Preocupante para la estabilidad institucional necesaria para Euskadi. Preocupante por los casos de compra de votos en otros lugares, del nulo conocimiento de lo que es el ámbito competencial que corresponde a las elecciones municipales y forales en Euskadi. Es alarmante soportar todo tipo de protestas y manifestaciones basadas en la mentira y la falta de respeto necesarias cuando aceptamos ejercer cualquier tipo de responsabilidad y representación pública. Proclamas que desde hace tiempo muchas de ellas vienen siendo articuladas desde el ámbito político en Euskadi. Es el reflejo de un modelo. Frente a ello, el Partido Nacionalista Vasco ha realizado una campaña basada en el reconocimiento de la mejora continua, la mejora habida y la necesaria. Una campaña con propuestas realistas y compromisos con el presente y el futuro, siempre desde el respeto, el diálogo, el acuerdo y los principios éticos. Nuestro compromiso es avanzar como sociedad de la mano de una gobernanza colaborativa. Debemos preservar la necesaria estabilidad social, económica, política e institucional. Es fundamental
la capacidad de entendimiento entre ayuntamientos, diputaciones forales y gobierno vasco. Es comprensible que tras la pandemia sufrida por todas y todos haya un malestar emocional social, también por los errores propios cometidos. Entendemos las protestas y las exigencias que por esto se nos dirigen. Asumimos la responsabilidad de ofrecer respuestas a las demandas de la ciudadanía. Nos empeñaremos en ello. Habrá quien piense que para qué votar, que total, de cualquier manera, el PNV va a ganar. No es así. Hago un llamamiento a la participación, al voto. Habrá quien piense en un voto de castigo. El voto de castigo afectará a las propuestas en beneficio de la sociedad. Dejar de votar tendrá consecuencias. Está en juego nuestro modelo económico, social e institucional. Está en juego la estabilidad, el rigor, la colaboración interinstitucional, la mirada al futuro, la mejora continua que ofrece el Partido Nacionalista Vasco. Aurrera batera es avanzar juntas, avanzar juntos. Aurrera batera es avanzar con tu voto. Eskerrik asko.